Sanibona. Hayi bafethu kuyacasula futhi kuyanyanyisa nje ma umuntu uthola ukuthi uthenga imoto wena noma ngabe iyakhokha noma ngabe uyithenga cash ebesethi umuntu hey ukuthole ngamalini lokho. Qala lapho nje indaba konakala usubiza imoto yami ngalokho usubiza imoto yomuntu ngalokho ukuthi kukhokha malini. Yabona ma umuntu ekuncoma imoto yakufuna ukuncoma into bafethu siyakubonga nafuthi ukuthi ube nenyawo ezilula nawe zokuhamba usuqedile lokho ukuthi bese uthi wena ukuthola ngamalini lokho hey ngiyakufuna nami lokho ongaka ngifuna ukuthenga indodakazi wami lo service uyahlupha njalo ufuna ukulandwa njalo usuyayona ke lapho nje usuyayona wena ncoma imoto yami uyeke ma ukuthi hlasimbe uyafuna ukwazi ukuthi ngayithola phi kanjani ngikulayela kodwa hayi ukuthi bese uyachaza ukuthi wena uyifuna indodakazi wakuze ehlenyuka ngayo ingane ngibe mina imoto ngiyithenge ngizizwa ngathi ngiachievile ngoba ngiyithengile wena usucabangela nje undodakazi nje osevasithi ukuthi ahambe ngayo. Yabo uyangilimaza mangicoma ngicoma noma uyithulele ithi ayifane lento noma uthi khona impahla engiyigqokile mhlawumbe uthi ngigqoke i-jacket iyona ngigqoka kumakhaza ngisekuhambeni sona le jacket yakho yazi i-right i-warm kahle ithi mina amakhaza ngeswa ngendaba hayi ngiyayifuna mangihlalele ekhaya nje le Newcastle ngoba kuyabanda Newcastle ngigqoke nje mangihlalele ekhaya asikho isidingo saleyo nkulumo kahle hle ukuthi uzoyiqhokela nini kanjani so wena ubona mina ngoba ngigqoke kule function nje wena ucabanga ukuthi uzoyiqoka ekhaya le Newcastle ngoba kuyabanda ayizwakala kahle leyo nkulumo uyazi ifana nalento ifana noma sificane supermarket thothi mhlawumbe ngithenge nje amathambo mina amathambo ngiwathenga mhlawumbe ngiyodla mhlawumbe amathambo wathenga ufuna uwafaka eqabishini ufuna uwafaka ukuthi isitambo sibe mnandi seqhamuka usethi nje umuntu kuwe hey asekhona nasi ngiyawafuna mahle hey nginezinja lapha ekhaya ziyahlupha manje ngivele ngifaka impuphu ngixove bese ngiyayiphakela isezwakala kahle leyo nkulumo see out iyangilimaza mina engithenga amathambo for ukuthi siyowadla ekhaya ngezathu ezithile engenazo mina ukuthi ngithenga amathambo ma usuthi wena hayi lamathambo lana uyawafuna ufuna ukuwathengela izinja sikhona idingo ukuthi uzomention lento leyo so abanye abantu bayadinga nje ukukhuza ukuthi as much as kukho into oyincomayo musu uphinde uphoxe ugxeke angikwazi ngene jacket yami enhle uthi wena ufuna ukuyithenga nje uyigqokele ekhaya namathambo la ngwathengayo uthi wena ucabangela izinja nemoto yami le engithi ngiyithengile uthi wena ucabangela nje indodakazi wakho nje osevasithi ukuze ungalokho umlanda so abanye abantu beke bethi bayakhuluma nje abhede umuntu asukele nje indlu yakhe afike umuntu ethi wamuhlela uthi room wakho mfowethu hey ngwakhela umfana wami lapha ekhaya nje bahlupha ngifuna ukumkhipha lapha endlini enkulu azohlala lapha nje ebe nokwendlwana yakhe nje naye eceleni nje athola ukuthi room nje okungaka nje umuzi wendoda lo awumazi lo muntu ukuthi uzabalaza kangakanani aza akhe lo 3 room wena usucabangela umfana wakho nje ukuthi abe naye abe nendlwana yakhe eceleni nje ngoba useyahlupha hayi bafuthe ezinye inkulumo ukuthi uyakhuluma nje umuntu kanti useyona useyabheda nje kokugcina akumele mawuncoma umuntu mamncoma umuntu umncome nje mawuncoma ijacket yami ubuhle bayo hayi le jacket yakho ndongaze ngayithanda seqediwe ukuthi uzoyiqoka emakhaya wena uzokuswenka ngayo asikho isidingo salokho nemoto amayinhle futhi awuyazi enhle le moto injani kuba light petrol ilight ngiyazi ngiyayifuna ngizobona ngenza kanjani asikho isidingo ukuthi lokhu uchaza ukuthi wena uyifuneli wena uyifuna indodakazi wakho akuzwakali kahle so khona izinto ofanele ufuna siziqaphele engahlali kahle kubantu. Sibingelelanga ngizokuthi sicela umaqala ungena kuleli khasi lesicofa subscribe button kule channel yethu ngizokwethukelana-ke umaphathanisi umkhwanazi ukhuluma indaba enkulu indaba yomona ukuthi-ke kufanele umuntu uncome ungathi-ke wena leyo nto uyifunela into bese uveza into ekukhombisa ukuthi yehlisa izinga lo muntu leyo nto asuke ibuka ngaleso sikhathi ukuthi yena ibaluleke kangakanani nganza kwethukelana-ke iyafundisa kakhulu lenkulumo mina nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizofuna lakho ukuthi wena uthini ngalolu daba ungakhohlwa ukucofa subscribe button siphinde sihlangane nawe ivideo elandelayo danko.